Dobrodošli, dragi trećaci, na još jedan sat bosanskog jezika. Za današnji sat će vam biti potrebna čitanka, sveska za bosanski jezik i pribor za pisanje. Dobrodošli na koncert muzičara najslavnijih na svijetu. Ako ste prvi put kod nas, možda će vam neke od informacija biti od koristi. Kako se obući za koncert? Pristojno. Ne postoji određena garderoba, ali veliki dio naše publike shvata to kao posebnu večernju priliku, te je izbor garderobe često elegantan. Kada treba doći? Treba doći bar 10 minuta ranije, tako ćete imati vremena da zauzmete svoje mjesto. Kada treba aplaudirati? Uobičajeno je da aplaudirate na početku da pozdravite orkestar, u trenutku kada dirigent izlazi na scenu i podigne muzičare. I na kraju dijela treba što više aplaudirati jer na taj način pokazujete da ste zadovoljni koncertom, tako da tu nemojte štediti dlanove. Da li treba koristiti mobilni telefon ili kameru? Ovo je već strogo pravilo. Mobilni telefon treba biti isključen prije početka koncerta. Treba voditi računa jer svaka buka, kao što su pričanje, šaputanje, može da smeta muzičarima i drugima u publici. Još jedno strogo pravilo odnosi se na korištenje fotoaparata i kamera. Kameru mogu koristiti samo oni koji imaju posebnu dozvolu za to. Publici je strogo zabranjeno fotografisanje i snimanje. Sada, kada ste naučili koncertni bonton, udobno se smjestite i poslušajte dva vrsna muzičara, jednog na violini, a drugog na klaviru. Kako nastaje svađa? Karte za koncert bijehu rasprodate mjesecima unaprijed. Nudila se torta i sladoled za prvi red, jer gostovali su muzičari slavni, najslavniji na svijetu. Mačka klavir, miš violina, sviraće u duetu. Prepuna je dvorana, posjetioci odjeveni u svečanom ruhu. Klavir i violina spremni da milozvučno zabruje u nestrpljivom ruhu. Zavjesa se podiže, tajac je tišina, mačka, klavir, miš violina. Zanosno zasviraše o ljubavi, prijateljstvu, o miru, miš na violini, mačka na klaviru. Ali umjesto aplauza bruka je pukla. Oduševljena publika se počupala, potukla. Šta je izazvalo nered, viku? Šta je razljutilo publiku? Šta je uzrok nemiru? Da nije raštimana violina? Da dirka nedostaje klaviru? Nisu prepirke zbog svirke. Razlog svađe je pravi. Jedni su tvrdili da je najljepša pjesma o prijateljstvu, a drugi o ljubavi. Pjesmu koju ste upravo čuli napisao je Mirsad Bećirbašić. On je bosansko-hercegovački pjesnik, prozni pisac i prevodilac. Rođen je u Sarajevu 1952. godine. Poznata djela Sakupljač leptirova, Naušnica od trešanja, Škola baleta, Pticodrom, Kako ja želim, kako ja hoću. A ovo su riječi iz pjesme koje sam izdvojila, a za koje sam pomislila da niste čuli. Poslušajte njihovo značenje. Duet, sviranje ili pjevanje u dvoje. Ruho, odijelo odnosno garderoba. Tajac, tišina. Raštimovana violina, to je ona violina na kojoj su žice olabavljene i ne može se svirati na njoj. Porazgovarajmo sada o pjesmi. Kakav je karakter ove pjesme? Ova pjesma je veselog karaktera. A za čiji koncert su karte rasprodate mjesecima unaprijed? Karte za ovaj zanimljivi koncert
su rasprodate mjesecima unaprijed za slavne muzičare. Šta se nudilo za prvi red? Za prvi red se nudila torta i sladoled. Znači da su u prvom redu bili privilegovani gosti. Ko su slavni muzičari? Slavni muzičari ovog zanimljivog koncerta su bili miš i mačka. Na kojim instrumentima su izvodili muziku? Muziku su izvodili na violini i klaviru. Miš je svirao violinu, a mačka klavir. Koji stihovi opisuju posjetioce i dvoranu u kojoj se izvodi koncert? Sljedeći stihovi opisuju posjetioce i dvoranu. Prepuna je dvorana, posjetioci odjeveni u svečanom ruhu, klavir i violina spremni da milozvučno zabruje u nestrpljivom ruhu. Dakle, posjetioci su bili pristojno odjeveni u svečanom odijelu, a dvorana je bila prepuna. O čemu su mačka klavir i miš violina svirali? Mačka klavir i miš violina svirali su o ljubavi i prijateljstvu. Šta se dogodilo u dvorani među posjetiocima? Dogodilo se nešto neočekivano i nimalo prijatno. Publika se počupala i potukla. A koji je pravi razlog svađe među publikom? Pravi razlog svađe među publikom je bio taj jer su jedni tvrdili da je najljepša pjesma o prijateljstvu, a drugi o ljubavi. Šta mislite o postupku publike? Tako je, postupak publike nije bio ispravan. A zbog čega to mislite? Tako je, zato što nikada ne postoji razlog za tuču. Publika je pogriješila zato što prijateljstvo i ljubav uvijek treba da su povezani. Jedno bez drugog ne mogu. Gdje ima prijateljstva, tu ima i ljubavi. A ovako bi trebala da izgleda vaša sveska za školski rad. Za domaći zadatak ćete imati da naučite pjesmu napamet. Pjesma se nalazi na 66. strani u vašoj čitanci. To bi bilo sve za današnji sat. Hvala na pažnji. Do sljedećeg susreta, ostajte zdravo i čuvajte se. Pozdravlja vas vaša učiteljica Azra.